Imana muri imbere muri byose. Iyo bagiye kuryama baza bibuka Imana, iyo bavyutse mbere y'amatelefone bibuka Imana, iyo bagiye kurya bibuka Imana, iyo umwana agiye ku ishuri bamurambikaho ibiganza Mana. Umwarimu uzumwigisha azanywa itabi azana icyongereza itaba risigire mwarimu agarukana Imana yonyine. Ibintu byose Imana, amahuzu yabo ari mu Imana, uko yiyogoshesha ari mu Imana, ahatoreye hari Imana, aho yiriwe hari Imana. Umuryango wasize Imana imbere muri byose, ntacu uzokena ntacu uzobura. Akoze cyane. Bwana Yesu asifiwe. Dusome twese ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice bitatu. Shimira n'uyu mugoroba wa nyuma turabashimiye cyane, mwagize neza kuduheza uyu mwanya kugira ngo duhagarare hano tuvuge icyo Imana ishize ku mitima yacu. Imana ibaheze umugisha, si irya mbere kandi birashoboka wenda ko atari n'ijya nyuma. Imana rero ibaheze umugisha nayoti kambasabe n'abandi bose mu bampera amashi menshi mubashimire rwose. Aba mama Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Abantu bose batuye kuri uyu musozi, abo tuziranye, inshuti, abavandimwe, ababyeyi, nababonye benshi cyane, abavyeyi banje, abavandimwe, abo tuziranye muri Kristo Yesu, abo twaturanye, abaturanye n'ababyeyi, mwese muri hano. Imana ibaheze umugisha kandi ibagwizirize. Muvandimwe twagendanye ngoga, Imana imuheze umugisha, yarakoze cyane kubana natwe kugeza uyu munsi turacari kumwe, kandi tuzatandukana tuva hano muri no muhana asubira Kampala naje ndahi Burundi aho ntuye. Imana imuheze umugisha kandi ikomeze impano yiwe. Haleluya. Amen. Shimira ababyeyi bose bicaye hano imbere, abashumba, Imana ibaheze umugisha kwicara hano, mwana mutoye nk'ukwanjye bakampa umwanya ntagari bisanzwe, n'amahirwe akomeye. Nahoze mbabwira ko ubwiza bw'umwana ari gukura. So ababyeyi babyaye umwana bakabona yakuze ko baramutuma agatumika kandi agatumika neza kaho yakigendeye, aba ari umunezero mwinshi cyane. So Imana ibaheze umugisha kuduheza umwanya no kuduha agaciro. Haleluya. Amen. Nishimiye cyane kubona umushumba muzima asanzwe ari umwishwa, agasura akaba n'inshuti muri Kristo Yesu, tukabana n'ababyeyi biwe ari n'ababyeyi bacu twese mu buryo bw'umwuka tubana Bujumbura. Twishimiye guterana nawe. Imana guhezagire, turabazi bavuga ubutumwa beza kandi mukorera Imana. Imana ibaheze umugisha, mwagendanye nantungane. Imana guheza umugisha kandi mukomeze mbane natwe. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana hanze, sinzi ukuntu hazamera ariko turagerageza kugira ngo umwijima uze gufata bimeze neza. Twageze hano mu ncamake wenda kuzo twaganiriye kuko tutabanye. Twageze hano tuganira ijambo ry'Imana guhera ku wa gatanu mu gitondo. Twaganiriye ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo amoko 7 y'imiryango. Uyu munsi dufite amoko 7 y'imiryango dufite kuri uno munsi. Habisubiyemo cyane, twahereye tuvuga ko umuryango ari ikintu gikomeye. Bibiliya yerekana ko mwitangira Imana yashingiye Adamu na Eva, kuvuga ngo Imana itangizanya n'umuryango. Ariko nanone Bibiliya gasoza ivuga ko Kristo azashingirwa n'itorero. Zumvikane ko umuryango ari ikintu gikomeye. Imana yatangije ishingira Adamu na Eva icyaha kitarabaho, ari abantu beza, ari ahantu heza, bameze neza. Nanone mwiherezo Imana izashingira umugeni wayo ari butwebwe itorero hamwe na Kristo. Ubwo buzaba ari ubukwe buhebuje, buzaba ari ubukwe buziranenge, bwatangiye ari bwiza, buzasoza ari bwiza. Iyo dusomye nanone mu ijambo ry'Imana dusanga nanone ka gaciro ku muryango Imana ikomeza igaha kugeza ubwo yatashye ubukwe bw'Ikana, kubera ko yari yitabye imiryango, aba mu bukwe bw'Ikana. Babuze umunezero, babura vino, babura fanta. Yesu ababera umunezero. Niyo mpamvu imiryango yacu kugira ngo izabe myiza cyane tuzaharike Yesu aduheze umunezero wabuze, umunezero wuzuye, ntuva mu mafaranga, ntuva mu kubyara, ntuva mu bindi. Presence y'Imana mu muryango niwe munezero wuzuye. Haleluya.
bwoko bwa mbere twavuze bw'umuryango buhari muri uyu munsi, ariko twari kwiga ijambo ry'Imana rivuga kutishushanya. Twavuze umuryango wa Ananiya na Safira, umuryango wa gipagani, umuryango ufatikanye ikinyoma. Byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 havuga umuryango wa gipagani, aho umugabo n'umugore bafatikanya amahimba, bakabesha, bagatungwa n'ikinyoma, bakavugana ati twogira gute, mureke tubeshe twembe, bakumvikana ikinyoma, bakagigaburira abana. Umuryango wa Ananiya na Safira, tubeshe. Umuryango bwoko bwa mbere bw'umuryango twavuze umuryango utunzwe n'ikinyoma, aho umugabo n'umugore, umugabo azahagarara hano akabesha ku gatuti, akazavuga ngo mubaze umugore wiwe, umugore nawe akamavuga ngo ibyo ise wa David avuze ngo ni ukuri, ariko barabizi bombi ko nta kuri kurimo. Umuryango wa gipagani. Umuntu ufite power bank antize yigiye kuzima, agenda zabaye ibindi bintu by'ino minsi. Amen. Twavuze umwoko bwa mbere bw'umuryango, umuryango ufatikanyije ikinyoma. Habe n'igihe bagiye gutanga amaturo cya 10 baza basangira zana umugozi. Ndagira ngo nta kibazo ntibirogoye. Bana Yesu asifiwe. Umuryango w'ikinyoma, abantu bashobora kuvugana bati none dutange cya 10, bati tukireganyeho, bakakiriganyeho kandi bakumvikana, kandi bigapasa aho ngo batanze cya 10. Bakamavugana ngo babeshe ku cya 10, babeshe Imana. Bibiliya yarambwiye ngo ntabwo ari nje mwabeshaga, mwabesha umwuka w'Imana. Duru imva zirabarinze hari. Ananiya arapfa, Safira aramukurikira. Abana baba victime. Turi generation zirimo kuzana impact iri negative ku miryango yacu. Kubera iki? Twatunze abana mu kinyoma, ibihembo byacu n'urupfu, abana bagasibisa consequence batigeze bakontribuwamo. Umuryango wubakiye ntawuzugarura undi. Iyo umwe abesha azamamushigikira, ntawuzugarura undi, bombi naho. Umuryango wa kabiri twavuze umuryango wa Nabali na Bigayili, umukijijwe undi w'umupagani. Umwe arakijijwe, undi umwe nihwa rya mugenzi we yamuciye inyuma, yaramubesheye, azagera no kurwego umugabo akanywa kanyanga, akibihuzi umugore yakuye uhuzi wabo, akayimwiba, akayinywa, ahora ariwa ni nk'umutonyi utazuva kumanjanja, uzuga umugatonyanga ikarori karuha gatoboka. Umuryango wa Bigayili nande umwe arakijijwe, undi n'umupagani. Nani tabara imiryango. Amen. Ako turi kumwe. Bana Yesu asifiwe sana. Umuryango wa Nabali, arabijambo ry'Imana rizarivuga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe n'abariko ibice 5 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20. Hazavuga ngo nuko Yesu ngo yambuka agana hakurya ngo kubanyegeresa, ngo agezeyo ngo asanga y'umuntu wahanzweho n'abadayimoni, ngo uwo muntu ngo yari yaravuye mu bantu ngo aje kwibera mu irimbi, ngo nta muntu numwe wari ukimushobora, ngo bamuboheshaga amaboko iminyururu ndetse n'amaguru, ngo nta numwe wari ukimushobora, ngo yarayituraguritsaga ngo akayikebesha, ndetse ngo nayo mabuye yo muri ico kibaya ngo akayafata akayigirira nabi. Hari abantu Satani yahanzeho ku rwego kwigirira nabi ntacyo bimubwiye. Ubundi Bibiliya ivuga mu Itangiriro, izivuga ngo uyu ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo, ngo nakara ko mu mara yanje n'igufa ryo mu magufa yanje, ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. None igitangaza giteye ubwoba ni ukubona umuntu w'umugabo washatse umugore. Bibiliya ivuga ko ari akara ko mu mara ye, ikavuga ko ari igufa ryo mu magufa ye, hanyuma agafata inkoni akamukubita. Takindi cyo bigutera na mapepo bayaguhanzeho, takindi nakimwe. Kuko nta muntu numwe muzima wofata umupanga, wofata imbugita, ngo afate umurundi wiwe yigize y'uruhu akure mu igufwa arishira imbere yiwe atangira kwikubita inkoni. Keretse umuntu wahanzweho. Uzukubita umugore ukumva kabisa amavisi yose arashari sawa.
abagabo mukubita abagore muzamura amaboko turebe. Taba hari mubabwire ko bitemewe. Semene amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuryango wa kabiri twari tuvuze umuryango wa Nabali ndetse na Abigayili. Umwe arakijijwe undi ntakijijwe. Umwe azahora yicuza impamvu yahuye n'uwo. Gituma Imana n'igituma wampujije n'uyu mugabo, gituma wampujije n'uyu mugore. Iriwa inyundo mparana naniyo buri munsi, igitutsi ku kindi, ikinyoma ku kindi, kunkomeresa gusa. Amaraso ahora ava ku mutima wanje. Uyu mugabo wambaye Mana, uyu mugore n'umugore nyabaki. Mana tabara imiryango. Amen. Umuryango wa gatatu ni umuryango w'abakundanye itangiriro 26:7-8, umuryango wa Rebeka ndetse n'umuryango wa Isaka. Amen. Bizuvuga ngo Isaka yahoraga abwira umugore ngo amagambo meza, ngo n'igihe yababaye ngo agasusuruka. Hagabo ntibaza bavuga mu nzu neza. Soka, injira, toka. Se papa. Wabaye gute? Uzuvugira hejuru mixer yawe yamizamuka rimwe. Tiwaba nkupunguza volume yamije hejuru. Umuryango wa kane. Twavuze umuryango usa n'uwacuritse ibintu. Aho umugore yafashe umwanya w'umugabo, umugabo nawe afite umwanya w'umugore. Umugabo ntazavuga. Umugore niwe shefu kubera ko ari we wize, kubera ko abi waba ari bo baba hanze, kubera ko ari utunze umuryango, kubera ko ari uzuhaha, kubera ko ikote umuyambaye ryavuye iwabo, umugabo yamye bagutya gusa. Yewe bimeze bite? Mubaze Nyabigondo. Oga n'umugore wiwe niwe uzufata icemezo. Kubera nta faranga abi wabo nibo baba hanze nibo bazafasha umuryango. Ariko biravuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo kuko Kristo ari we mutwe w'itorero. Habe nubwo ari wowe wahasha, habe nubwo ari wowe ufite ubwenge, habe nubwo uzuvuga ngo nuzoza uvuga ijambo ukabona ni byiza ugitirira umugabo wawe. Amen. Harabijambo ry'Imana ritubwira igitorero l'Eglise primitive geritange muzakozwe n'intumwa ibice bibiri. Zavuga ngo mu cyumba cyo hejuru aho hantu bari bategereje umwuka wera ya financement Yesu yari yababwiye ngo nzohereza umwuka wera, uwo ni uzobagira abagabo. Maria la mère de Jésus, nyina wa Yesu yari muri babandi bari bategereje umwuka wera ngo aze habwiriza Petero nyina hari. Nyina yari afite uburenganzira bwo kumubwira ati Pete, kurumva gute? Ugiye kuvuga amakuru y'umuhungu wanje mpari? Icara hano. Ako Maria aravuga ati nta kibazo, wowe vuga icubahiro nico umuhungu wanje nanje. Nta kibazo. Kimwe mu bibazo byinshi dufite mu miryango no mu matorero n'ibindi niye mpamvu abafitanye relation directe na Yesu nka Maria, abafitanye relation directe na pasteur nibo bazabahagarikira, ariko ntibahawe impano. Uwahawe impano ni Petero, nubwo adafitanye relation y'amaraso na Yesu, nubwo Maria hari, Maria ntavuga, haravuga uwabisigiwe, haravuga uwabihawe. Petero ni wahawe kuvuga, Maria yahawe kuzara. Buri muntu wese ahagarare mu mwanya we. Wowe wabyaye urakomeye, nawe waho uvuga urakomeye, nta urutundi. Buri muntu wese ahagarare mu mwanya we. Amen. Pastor Rapidi. Umuje wanje yarandeze igoma twabanye imyaka myinshi, imyaka 7 mu kanisa ari umupasiteri wanje. Imana gweze umugisha mwinshi cyane. Bakwicaje inyuma nicaye imbere umuhungu wawe. Umushitsi ni kintu gikomeye. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turi kumwe. Umuryango wacuritse ibintu. Uwiteka gutabara wewe umugore. Ubundi ubwenge bwiza n'ubufata ikintu cyose bugashira mu mwanya wacu. Niba uri umugore Imana yaragushize muri uwo mwanya, uri umutima, umugabo ni umutwe. Ntabwo woza n'umutwe ngo ushire mu nda hanyuma ngo umutima ushire ku mutwe umuntu ngo azoze tumwakire. Guma mu nda, guma hano, utanga amaraso, gumutume amaraso neza atuma umubiri utoha, nico tumamubona ndi mubisi. Kuva umugore ni uzituma urugo rumera neza, rugaca rugasa neza, ariko abahe abamunda abindani ni umutima.
Amen. Haleluya. Umuryango wa gatanu ni umuryango utagira imbabazi. Umuryango utagira imbabazi. Icyaha yamukoreye bakibigasiro nubaza kimwibutsa bari na kivare. Yatinze kumuheza ifaranga zo guhaza ngo nuhundi cyagihe twabaga hahandi ngo nuko wari umeze ngo kugeza nubu. Vuga ngo uzahabisi wera bibitse muri agenda ibo ntibiza bisibama nigihe yababariye ntaza babarira aza gumakabika. Tukazuraza imbabazi kandi nubabarira uzukuraho. Yataye kuri bicumuro byacu. Haleluya. Haleluya. Umuryango wa gatandatu ni umuryango wikunda. Umuryango wikunda. Ibintu zose byo ni ibyabo. Hafi kwiba nibiri mu ikanisa ngo babitahane. Kintu cyose. Tibofasha muri amakazi wabo. Tibofasha umupfakazi babana muri mukeba we. Ibintu vuga ngo ibintu zose we ni mwabo, muwiwe, abana be, ibintu zose ni bo barikunda ku rwego nta kintu gomba gusohoka mwabo. Imana umutima warambwiye ngo impamvu Imana iziheza umuntu butunzi ngo yimutuje umwivuri ngo atwikira abantu bose babanyagirwa. Imana ni gutuza mfite mukuru wanje hano sebineza. Imana ni guheza ifaranga mu bashombo bari hano. Yaguhaye umwivuro gutwikira abashombo bose bari hano. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kandi mbabwiza ukuri umuntu wese Imana ihamagarira kuzoba intwari azatanga ubuzima bwe kubw'abandi. Azatanga ubuzima bwe kubw'abandi. Azarya gahaga cyane. Azarya kamererwa neza. Yabona umuntu washonje akamasonza nk'utari kubera iki ababajwe n'icababaje mugenzi we. Imana gituma Imana yatumye uvuka mu muryango w'abahiga. Gituma Imana yatumye uvuka uri umunyakarama. Nuko izi impamvu. Ntabwo Imana yahubutse nturi impanuka muri uwo muryango kwari ukugira ngo uhinduke ishiga, uhinduke ihango, uhinduke umwivuri, uhinduke restaurant abantu nibagari wawe bababaye bose bo mwanya. Hari igihe Satani azahanga umuntu akazabera umugisha kure yabi wabo gusa. Igihe agiye gutanga ifaranga araheza badahuye. Ariko bo bahuye Satani yamwibagije bo mwabo. Bibiliya ivuga ngo ifata Dawudi ngo aramubwira ngo nagende abanza kuja kugaburira bene se basangiye amaraso abona kubaza ikibazo cya Sawuli ko mufite ubwoba hano dore igihangange hari bene se bari bamaze kurya abona gukuraho Goliyati w'ubwoko bwose ariko bene se bariye kare bahazi. Tamakuru yari afite ya Goliyati yaragiye kugaburira bene se ngo ashika bazana ikibazo cya rusange naho wowe niri kantaraga igibonye ifaranga umuza musangiriza inzoga nibaza bazijya ariko umugore wawe n'abana tibaza urufaranga rwawe umwana wawe azayigira he habi ariko ifaranga ufite zo mwigisha Kampala. Amaze kuvuga atyo ahera kwa runama yunamishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana yunamishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana none sabye imbabazi nihane mukureyo umanumbe kugiti aruhuke umutima manure kugiti aruhuke umutima. Umuryango wa nyuma twavuganye no umuryango washize Imana imbere muri byose. Semeni amen. Semeni amen. Umuryango washize Imana muri imbere muri byose.
iyo bagiye kuryama baza bibuka Imana, iyo bavyutse mbere y'amatelefone bibuka Imana, iyo bagiye kurya bibuka Imana, iyo umwana agiye ku ishuri bamurambikaho ibiganza. Mana, umwarimu uzumwigisha azanywa itabi, azana icyongereza, itaba risigire mwarimu agarukana Imana yonyine. Ibintu byose Imana, amahuzu yabo ari mu Imana, uko yiyogoshesha ari mu Imana, ahatoreye hari Imana, aho yiriwe hari Imana. Umuryango wasize Imana imbere muri byose, ntacu uzokena, ntacu uzobura, nta kintu na kimwe bazobura. Biravuga Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sijya wayi kumuhona, sindigera mbona umukiranusi areka cyangwa uzarogwe rusabi. Bizotinda ariko amaherezo bizogenda neza. Umuryango wawe washize Imana imbere, muza muryama inyamamfu mukazuka indi, nugutanguranwa baje kuryama. Nukuvuga ngo mwanya abana bawe n'umugore wawe n'abana muza muhuzwa n'izo kurya, niki bisoko mabzahuriye gusa mu nzu. Nuko bamara kurya umwe akamayinjira hano, undi akinjira aha, undi akinjira aha. Inzu yanyu niki ni restaurant, numwaza injunda hasoka. Nukuvuga ngo mwanya gusa muhujwe n'umutsima. Iyo mumaze kurya umwana umukobwa umwe ukabona yuko azama muri campus ya hari umuhungu mukuru nawe hari iri nuko. Impamvu wananiranye no mwikanisa nuko muwawe ujye kanisa ryo muwawe ryakunaniye. Twiga pastor twamatuba ngo dufite abakristo bananiwe mwabo bazoshoboka muno gute? Nabanza ashoboke mwabo, nabanza asenge mwabo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ariko abandi iyo bamaze gufungura cyangwa batarafungura ni program bakabanza bakaririmba, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Agatora imfura igahagarikira, umuhereza akabwiriza, mama nawe akabasengera umugisha ati mwana mfukame hano mbatureho umugisha wo mujeyi. Bwana Yesu asifiwe. Senga ntacu uzabura, senga ntacu uzabura. Uzosaba ifaranga bazikwime ariko Yesu ntazahakana. Bene wanyu twebwe bene wacu uzosaba nzikwime zifite zuzuye, ariko Yesu ntazatwumvira ubusa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bazokumvira ibisa abantu baza kugira ngo inzira ntibwira umugenzi, ariko Yesu iryo jambo ntiba mu kanwa ke. Asaba amahoro bazakugwa neza, ntibazatinyika ibicose, Imana izanagura marira yabo. Mbese uko mubona bizamera bite? Yesu mwami natwakira hamwe n'abamarayika bera ko badukumbuye. Tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye, tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Mukwemera mukazamura amaboko n'abari inyuma yemwe. Haleluya. Yesu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kweli. Kweli. Saba mahoro bazakugana neza, ntibazatinyika ibicose, Yesu kumubona bizamera bite? Yesu mwami natwakira abamarayika bera ko baducunguye. Asaba amahoro azakugwa neza, ntazatinyika ibicose, azanagura amarira yacu.
tuzamurira ariko cyane tuzamurira amaboko. haleluya Kuwa gatanu kumugoroba twaraganiriye ngo ntimukishushanye n'abiki gihe. Paulo yandikiye abiroma bari bamaze iminsi badahuza imbuto n'impano. Umuntu ukabona ni igihomora ni igisokoma imisatsi ndi womenya igikobwa kiraho cyambaye ubusa ariko kiza kiririmbira Imana. Iki gihugu kimaze tikisokoje ibisatsi imeze nguku ngo niwe kondikiteri. Paulo aravuga ngo nimwishushanye n'abiki gihe ibi imyambaro yanyu ise nuko imitima yanyu imeze. Niba mwizera Imana neza muzamwambara nk'abana b'Imana. Bana sifiwe. Kutishushanya n'abiki gihe suko utamenya gukoresha internet. Nugutandukana na systeme yose mbi ya Satani ipinga ubwami bw'Imana. Tunakupinga tukayoboka ibyiza byose bituka kukoko kw'Imana. Amen. Nijoro kuwa gatanu twaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo niko umuntu yokora mu gihe yabuze icyo akora. Niyo yari topic. Niko umuntu ashobora gukora mu gihe yabuze icyo. Niko umuntu ashobora gukora mu gihe yabuze icyo akora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twasomye ubutumwa bwiza kuko banditswe na Luka. Amakuru y'umugabo witwa Bartimayo, le fils de Timée, umwene Timayo. Timayo aravuga ngo umugabo umeze neza w'umukire ariko utazuheza ubutunzi umwana we. Hari umuntu avukira mu miryango ariko badata wapi kabisa. Muze ko ufite imodoka 10 tuwoheza umuhungu wawe umwe cyangwa umukwe wawe cyangwa mwishwa ayaye bizose nibyiwe. Ntwake musheganya kabisa. Muze ntwomba ku ikoti rimwe. Uzojana kuzimu simbizi. Sambo gusa. Bizose nukwikururiraho gusa, kwikururira gusa. Timayo. Bartimayo biriza vuga ngo yari impumyi ntiyigeze abona bene wabo, ntiyabonye icyiza, ntiyabonye ikibi, yashoboraga kurara habonye kubera iyi mpamvu. Taza aho hataha yocura intama zose ziri ku murambi w'irango, izabasinzira bene wacu n'izabahiga bose yuko amacura. Umugore abonye aho ngaho asagira ngo nuwiwe azarara habonye. Bartimayo ni impumyi. Bartimayo cyakabiri ngo yari umukene. Agire kuba ari impumyi, agire kuba ari n'umukene. Bartimayo yaratunzwe n'impuhwe. Umuntu nagira imbabazi umunyuzeho ararya. Abantu bose bamunyuraho nibamera nk'ababandi bibirisi ivuga ngo umuntu yaramanuse ngo ava ngo agiye ngo hanyuma ngo abantu baramukubita ngo baramwambura ngo bamusiga gatongo agira ngo apfe. Ako kanya ngo hamahanyura umwaskofu umutamzi ngo arahanyura ngo yamakebereza. Akabatamzime. Umuntu umutamzi yonyura ku muntu bakubiswe. Wambuwe usigaje ngo atongo apfe akamasa nkaho bitamureba agakwepa. N'uyu munsi turafite abantu bari mu gukwepa ibibareba. President w'umuryango azamakwepa umupfakazi wabo ugwaye, umwana yarwaye yashushiwe yahagera. Se president wamenye ko twagwajije umwana ngo hari gahunda ufite irenze umwana ugiye gupfa niyi. N'umuntu uzugera kubimureba. Uwo mutamzi niki ushaka kutwigisha. N'umuntu wese uzugera ku bintu bimureba agasanka aho bitamureba. Azagera mu ikanisa intebe zose zarashaje. Pastor azayicara muri systeme kubera n'intebe azayicaraho ugiye kuvunika. Ndiyo kwambaye ishashe gutyo. N'ukwicara buke itaza kumuvuna. Ariko mu wiwe afite intebe yaraguze uko umwaka ushize azahindura. Ariko mu ikanisa hariho ibinyegeri ibintu byose birashafuye nta kintu na kimwe yo mwibwiriza. Ikanisa n'umuryango birakureba. Amen. Samuguri udutebe abapasteri banyu umugurira agatebe niyicara ari umusaza umugongo wamugororoka. Niyicara kaza kamuzunguza umusaza ntazohunyiza. Mwezi intebe yamayirwa gutya. Tibikureba. Sema amen. Mutamza arahanyura arakebereza, murewe nawe araza arakebereza. Ariko biravuga ngo umusamariya w'impuhwe hageze. Samariya. Mani guze n'umuntu w'impuhwe. Amen. Aramwomora, amugirira neza, aramutwara, ibintu byose muzomusaba, muzombaza. Ejo mu gitondo twaganira ijambo rivuga gute? Rivuga ngo umunyabyaha uciriwe urubanza ucira abanyabyaha urubanza. Umunyabyaha uciriwe urubanza ucira abanyabyaha urubanza. Umuntu uri coupable ariko wicaye ku ntebe y'abajije nawo ngo ajije abantu bahaye bamujije.
mvuze gute nono subiremo oye mwumvishije nyawo sema amen umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanya Dawudi Imana yahaye ibintu zose imukuye hasi ngo arangize kuba umwami atwara muka Uriya arapfa ngo arangize aje hariya nta muntu wabimenye Imana irababara ibwiye amakuru Natani ni box ngo agashoti message iramubwira ati hano hari umugabo wagize gucya sawa yamaza muri philosophy muze namaki batini sawa mfite amakuru yavuga batabagabo babiri bari baturanya bataho umwe yari umukire utundi yari umukene ngo bimare atumukire aratunga cyane umukene arakena yaragira gatama kamwe yagahezaga kuturyo twe akaturamiza kuduta twiwe yagahozaga mu gituza kari kameze nk'umukobwa we bukey umukire agira umushitsi ngo amara afata umubi nuwo kwenda mu ntamaze nuwo fata mu ntamaze nuwo ngo arangize afata kakagazi k'intama k'umukene ngo akabazimanira umushitsi Dawudi ngo yamara ngo aravuga ati uwo muntu abaho uwo muntu yovugwa bati ibintu bitatu kwanza cyambere ndamurakariye uwo muntu yantama isha gatatu muzomwe namara gukora ivyo bintu azopfa Natani yamambwiye ati sawa reka nguhindurire page uwo muntu ni wowe ibyo uvuze byose bikubeho mwami ya bati nyabuna uvuze gute byagenze bite bati wowe Imana yaguhaye guha abagori guhintama guha butunzi kuraho so bujira kwimika none umusirikare uri ku rugamba uramwisha utwaye umugore we ya bati pardon ngati mbere ko utavuga ngo baba pardonne wa wundi umunyabyaha ucira urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha amen haleluya ni umuntu utagira imbabazi ariko adashaka ngo bazimugirire ni umuntu utazawihangana ariko adashaka ngo bamwihanganire ni umuntu uzushaka ngo amakosa y'abandi amenyekane ariko ayiwe nyabuna bayatwikira urupande ibintu uziwe byose babyihanganire bamugirira imbabazi bamukunde wakunda abandi oyaye sangira abandi oyaye ibyo abandi nasanga barya bamubwire karibu ariko nasanga bahaye arya nta karibu zatanga ibintu byose iwe no kwikunda gusa umunyabyaha ucira urubanza rw'abanyabyaha makuru yawe yicayeho Bibiliya avuga ngo ibizaha by'abamwe ngo bitebuka kumenyekana ngo iby'abandi bigatinda ngo ariko byose bizomenyekana wamenye amakuru y'umuturanyi urayasharinga wabonye ifoto y'umuturanyi yambaye ubusa n'amaudio yiwe n'amavideo uyatanga ariko izawe amakuru yawe ufite kuri telefone nubwo ataramenyekana tuwa ushaka ngo amenyekane ariko Imana iyo ari umukobwa w'abandi wo muvuga iyo ari uwawe nyabuna mwoka byarama iyo ni umugabo w'abandi mu mwandagazi iyo ari uwawe nyabuna umunyabyaha ucira urubanza rw'abanyabyaha amen turashaka twumvikana se bana Yesu asifiwe kumugoroba ejo twaganira ijambo rivuga ngo inzitizi zitandatu Farawo ashira imbere y'abagenzi bajya muri Kanani ntago nzivuga zose ka mvuga imwe kugira ngo twinjire mu kandi gasomo k'iminota nk'icumi hanyuma dusoza bana Yesu asifiwe sana twaganira ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo inzitizi zitandatu Farawo ashira imbere y'abagenzi bajya muri Kanani imwe muri yo ni amacakubiri imwe muri yo niki ni amacakubiri kuva ibice 10:11 haravuga ngo ndabemereye ariko ngo hagende gusaba abagabo bakuze abandi bose basigare Satani ni umugome wo ku rwego ni generale w'ubugome ni koroneri w'ubugome ni opeje w'ubugome Satani ni umugome asareba abantu bahujije akavuga ngo nta yindi ntwaro nokora reka mbacemwo kugira ngo ibyo bari kubashaka tibakabigereho nta yindi abantu bazashikamwo ari impunzi batekereza gutaha mukagira ngo muzotaha gute amacakubiri gusa Satani n'umugome azacamwe impunzi zikeneye gutaha mo abantu bamwe mutwe ngo turabakefa abandi ngo turabandi apepo kweli nabo cikamwe barashitse nabo bashikamwe bari ku bifomu cikamwe ku gifomu nabo zarashize
umusaza n'abana n'abuzukuru gikaratasi ako ubundi imigisha narababwiye ngo imigisha ni ibiri Imana izitanga ni ijuru n'igihugu nta bindi ibintu ni bibiri ubi wanyu uzoje no mu ijuru. Amen. Mu gitondo twaganira ijambo rivuga ngo ni gute umuntu ashobora gukura mu buryo bw'umwuka, twabivuzeho byinshi. Kuri no mugoroba nahisemo agasomo k'iminota 10 kugira ngo murampa ku gisirimba yeme niba mwemeraga azavuga abantu batemera igisirimba mvuga ngo amen. Pastor Gaso igisirimba abantu besho bamwe ntazagikunda no twe nkatwega uje navutse ku ngoma ya sente. Ingoma ni y'abasasa kandi nkunda sente kurusha ingoma sinobabeshaga. Niba ukunda ingoma cyane ako nje sente ibamwe ingoma ikabamwe kidari ikabamwe n'ibindi byinshi n'amapendo n'impundu ibintu zose bibamo. Bana Yesu asifiwe. Minota rero nk'ishumi nari mbasezeranyije nahisemo ko tuganira ijambo mbasezeramo rivuga ngo inzoka y'ubuzima bw'umuntu. Inzoka y'ubuzima bw'umuntu. Inzoka y'ubuzima bw'umuntu. Haleluya. Bana Yesu asifiwe. Inzoka y'ubuzima bw'umuntu. Bibiliya mu itangiriro igaragaza Imana ari umuremyi, aho Imana ikora ikarema igakora ibintu bihambaye. Yamara kurema Imana ikarema byose harimo n'inzoka yabihindukira ikavuga ngo ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byi. Imana igashiraho akora igasinga avuga ati ibi bintu ni byiza, harimo inzoka harimo bya bindi byose natwe turimo, ikavuga ati ibi bintu ni okay ni byiza. Yamara kurema byose harimo n'inzoka n'ibindi fasha umuntu imushize muri espace geographique yari yashimye kwimushiramo Adamu na Eva. Koze bya bindi byose iki giti n'imbwa zikoreho nibi nuko inzoka iri aho ngaho. Bibiliya yatubwiye mwitangira ibice bitatu ngo inzoka yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zose yarushaga none nasomye kino gice numva ndakomeretse. Tabaze Imana waremye ikintu gifite uburiganya kishoka ko isi wari waremye ko yari parfait icyaha cyari kitaranabaho inzoka ihari ni gute waremye kino kintu gifite uburiganya. Shaka igihe burayo kirambwira ngo inzoka yari ifite ibintu bibiri ngo irenze izindi, kuko ga niba yavuze ngo inzoka yarushaga izindi nyamaswa uburiganya nukuvuga ngo zose zari ndiganya ikaba ari champion. Yarushaga izindi nyamaswa zose iki nukuvuga ngo n'izindi zari zifite uburiganya ariko iyo kabi ya mbere. Abaze nje bishobora kuvuga ngo Imana yaremye ibintu birimo uburiganya. Imana nimbi ku rwego iremye ibintu bimeze nabi kanshake originale ya Bibiliya. Onsome Bibiliya nsanga Bibiliya avuga ngo ibintu bibiri gusa ngo inzoka yarushaga izindi nyamaswa ngo n'ubwenge n'ubwiza. Bibiliya zigihe buraya muzisome muje kuri internet mudaho dumwinge murayibona. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ikizoka yarushaga izindi nyamaswa nico bituma Bibiliya yavuze Yesu aravuga ngo mugire ubwenge nkiki. None yari kuvuga ngo tugire ubwenge nk'inzoka kandi ubwenge bw'inzoka ari bubi. Iravuga ngo mugire ubwenge nk'inzoka. Inzoka ngo yari igira ibintu bibiri renze izindi nyamaswa zose ngo n'ubwiza n'ubwenge. Yari ifite sagesse, yari ifite ubwenge, yari sage kurenza izindi nyamaswa zose. Satani w'umugome ntacyo yigeze arema. Yitiza umwiza, yituza umunyabwenge, afata ya nzoka habe no mu mamuko y'inzoka mu kuremwa ntiye kururukaga. Bibiliya iravuga ngo kubera ko ibyo wakoze ngo uzokurura inda hasi kandi ngo uzotungwa n'umukungugu. Uvuga ngo mbere inzoka ntabwo yakururuga hasi. Abantu benshi bazi ko inzoka ari mbi mu mamuko, ariko inzoka mu mamuko ndi yari mbi, yari nziza, yari nyabwenge, abashinwa bazazijya. Twe tuzatuzigira abakongomani twebwe. Bara abahungu bambaye imikaba y'inzoka ibirato ibiki ingozi yayo. Wabaza pastor rapide we azi ibintu bitari bike.
yakoze muri Kongo. Semene amen. Bana Yesu asifiwe. Kubera ko Satani ari umugome, yitiza umwiza, yitiza umunyabwenge. Inzoka ihera ko ifata bwa bwenge yari ifite, ifata bwa bwiza. Eva araburangarira, avugana nayo, agira ubwenge, aramuhenda, akora ibyo Imana yamubujije. Naho ngaho isomo ryanje riri. Satani yashutse inzoka. Inzoka ibera inzoka Eva. Eva bera Adamu inzoka, bose bava mu kibanza Imana yari yabashizemo. Satani yashutse inzoka, yashutse umwiza, yashutse umunyabwenge. Umunyabwenge yegereye umudamu, aramushutse, wa mudamu ashutse umugabo, bavuye mu kibanza Imana yashakaga ko bagumamo. Bibiliya ivuga muri Daniel ngo muri ico gihe bya bindi byabaye ndasubiye muri historique na cyane cyane ko Imana idufasha mukagenda mwiga école biblique cyangwa théologie, ikavuga ngo baravuze ngo mugende mungirire gute, ngo muzogende hanyuma ngo muzonzanira abasore ngo bafite iki, yarashizo critère abasore muzonzanira. Icyambere ngo basaba abahungu bafite ubwenge, icyakabiri ngo basaba abahungu beza kuburanga, bazanamo Saduraka na Meshake na Bedenego. Itangiriro Daniel. Inzoka yari nziza, yari nyabwenge. Muri Daniel ba Daniel na Basaduraka beza babanyabwenge. Nuko Satani yashutse beza, uko Satani yashutse abanyabwenge, nuko nanone mwitangiriro byagenze ni nako byagenze na hano hirya muri Daniel. Munzanira beza, munzanira abanyabwenge. Kugeza uyu munsi Satani karahiga beza, karahiga abanyabwenge. Amen. Satani karahiga abeza, karahiga abanyabwenge. Kubera iyo mpamvu iyo Satani ahiga abanyabwenge n'abeza, nagira ngo ntinde kuri iki cyabeza n'abanyabwenge ni naho nsoreza. Turashare kumwe mama. Haleluya. Umwiza umunyabwenge. Umwiza w'umunyabwenge ni umuntu ufite influence. Ni wa mugabo mu bantu uzuvuga ari kijana, ni wa mugabo w'umukire uzutegeka umuryango wa hano n'uri Kampala, ni wa muntu, ni wa mugore mwiza wemewe hano muri Nakivale wa mbere. Ni ukuvuga ngo wowe mwiza uri muri twebwe hano, wirinde Satani yo guhindura inzoka y'umuhana. Wowe munyabwenge, wowe utegetse uno muhana wose, wirinde Satani yo guhindura inzoka y'umuhana. Kubera iki? Uravuga ari kijana, turakwemera, ni wowe mwiza, ni wowe munyabwenge, ni wowe mukire, ni wowe uhagarariye umuryango, ni wowe uhagarariye fellowship. Abeza abanyabwenge Satani yarabahiza mu itangiriro, Satani yarabahiza kuri Daniel, n'uyu munsi karabahiga. Abafite influence, abafite ijambo ry'ijana, abafite amafaranga, abadutwaye, abatuyoboye, kugira ngo uvuga ngo nayoba azoyoza benshi, niyambara nabi azaba. Satani ni umugome. Abakobwa bose beza nibo bakora kuri reception ya bank, abakobwa bose beza nibo bakora muri sauna, abakobwa bose beza nibo ba protocol b'amakanisa, abakobwa bose beza nibo bazatanga amazi mu kanisa, abagore bose beza nuko kubera arasha uza kuvuga cy'indege ukamusanga udukobwa twambaye uduhuzu tuyanzarari tukama dukora publicité ukizunguza ukama bwambara ubusa. Kubera Satani arashaka expose ikibi kimanuke tumenye ko ari ikibi, hanyuma tucinjiremo Imana umuzure umuri uzotwikisi. Amen. Bana Yesu asifiwe. Wewe mukobwa mwiza, wirinde Satani yo guhindura inzoka. Wowe mugabo w'umunyabwenge, wowe muhungu w'umubogare, Satani yo guhindura inzoka y'umuhana ukayobza abantu. Dalila yo kubera inzoka hano. Satani ni umugome ashindwa katika jina la Yesu. Ariko washimwe Imana yarokoye Saduraka na Meshake na Bedenego. Abeza bacu bazorokoka mu izina rya Yesu. Danieli igeza hemukira iteka Imana ye, habe no mu byago yakomeje kwiringira, yarasi yuko ariyo yica kandi gakiza, hirya y'ibishigo by'intare yara ijugingo. Amen. Amen. Soza reka mvuge kano kajambo ntiziyo ntebe papa, iziyo ntebe asoma ijambo ry'Imana rikambwira ngo nuko ba Danieli ngo bahamagara abahungu batatu witwa Saduraka nande ngo bamare umwe maravuga ati yeme aba bahungu
kandi gabiri zivuga bana bangundi bari impunzi bari bafite statut ya UN ngo bafite amategeko international abarengera bari abahungu batwaho iminyago ils avaient perdu la nationalité ils avaient perdu tout avec au pluriel bari batakaje nta kintu nakimwe bari bafite bari bafite karite yiwabo bari bafite karite ya UN nta kintu nakimwe bari bafite baraho gusa bari abahungu ngo barangize baravuga ati hano hari imana y'inkorano nimwumva amafirimbi n'ibindi byose bivuga mwama mwubarara twese turamyo mana aba generale barapfukama aba ministre aba député aba senateri abagarara ibigo by'indege abashoramari aba ambassaderi ubungu butari impunzi utari ni wabo bwamabuguma buhagaze vuge ngo amen tugume duhagarare kini gihe cyo kuma duhagaze nubwo abandi bose bazoba barozi sizoshaka imitwe y'abantu bwana Yesu asifiwe abandi abayumbe bose bazosambane bagiye ku mistari twebwe tugume duhagarare gusa msimamo ni ule ule jemadari wetu Yesu mwenyewe aliyeanzisha kazi mioyoni mwetu safari yetu yeye ataitimiza tuta haleluya wamaguma bati basha murahagaze aba generale ni pete bapfukamye bamavuga ati mubakomereza umuriro ati musaba zantegeza ko bazanye bene ibihungu mwe nkibi wacu zagateje baragira ibituza bingana nkuko kwa bafure barakomeza umuriro barafungiza gaze barapfuriza pu bamase mubaterere mu zantegeza ko abamina abandi bose bari bicenga aho hafi bati kakajingu mengwe mubaterere tume turebe ukuntu basha babatereyemo bashimoterere moto bati mpano tuzume nkusoma basi umuriro ugeze bati umuriro se tubatwika babatereyemo cyo umuriro no yituru kutabaturura baroha bashe bihorere babatereyemo kandi birizivuga ngo babatawemo baboshe bwana Yesu azifeza ngo bashitsemo bati umuriro no wanze ngo baje kureba icambere umuriro wabaje kubabohora umwanzi yakoze ku mwanzi wiwe imigozi yari yabo umuriro wari uwabo umuriro wabo utwika imigozi yabo abatari ababo abari basigara badahiye muvuga ngo amen saduraka na meshaka na Abedinego nti bari ababo ariko iminyururu bari bajanye yari yabo umuriro wari uwabo umuriro wabo utwika imigozi yabo uburozi bwabo buzobatwika Chuchari icambere icakabiri bati mukuremwe abantu kandi abantu bakoze inama yo kubakuramo mbere nibo bari bakoze inama yo kubatamo kujya bajya abantu bose bagize inama yo kugusebza inama ya kabiri niyo kugusebezurura ordre du jour ya mbere mubatemo iya kabiri mubakuremo umuriro wananiwe ikiza sasa pastor aho ngiye gusoreza ngo babakuramo ariko ngo baki batarabakuramo babitegeza bateme ese abantu bari bangahe abantu bari bangahe bari batatu ataho abantu babaye benshi bigeze bitu batari nk'undi kandi uwo wundi tasa nabo tasa natwe icakora arasa n'umwana w'Imana umutima warambwiye ngo nta muriro abakozi ba Satani bazocanira abana b'Imana ngo Imana yemere ko abana bayo bayitangamo Imana irabikora ikabanza ikajamwo hamarika uzimya igakura nkaho urubori gurupfururi akaba ariho yicara twajamo tukabanza tukabohoka iminyururu y'abajya batwishe twamara tukavamo Yesu agasigaramo kubera gituma Yesu yasigayemo kubera ko nyuma ya Saduraka na Meshake na Abedinego jewe ntagawa na rapide hari yindi miriro bazoducanira nitujamo usangemo Yesu aracyarimo bwira mugenzi wawe ngo Yesu arimo muri ibyo bigeragezo byawe Yesu arimo haleluya Yesu arimo we muvuga ngo amen we amen Yesu ntiyavuyemo ntabwo akiri mumva yarazutse yivaye iharangaye ntabwo akiri mumva yarazutse imvaye irarangaye
hanyuma ngo Danieli we baravuga bati umuhungu karasenga gatatu ati ntakindi twokora mushakira ubwo gw'intare zishonje tumutereremo amamfata baramwohera ngo ashikeyo intare zavuga ati tujya benshi none turajya umuntu uzutugaburira uyu nguyu akorana n'ijyamana yaturemye ijyamana idutunze niyo shebuja yuyu turamugira ute tumusegure nkwisegura hano muze Daniel ngo yirariramo hanyuma none ikibazo cyabayenza nibaza ngo umwami yamabura ibitotsi ese umwami yabuze ibitotsi gute Daniel yatwaye ibitotsi z'umwami kuya naratangaye aba bantu bose bazoyirirwa badusebye badasenga nitwe bitotsi bizabo nitwe mahoro yabo umunsi Yesu yacikanye mwisi nizuba ryagize isoni ryanga kwaka ryama ryifata ku maso avuga ati turaka gute umwami adahari niwe nivuga ngo izuba ni kaida y'Imana niyo toroshi y'Imana niwe uzanda zakanda ryama avuga ati amasaha ye turatwaka twebwe yemwe izuba ko mutamwaka turakutwasa adahari tuzigiri wacu mwijuru aho tutazongera kubabara Imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mwisi haleluya umunsi itorero ryavuye mwisi ntazuba rizaka abantu bazasitaranaho amasharanyizi yatse ntabwo amashanyarazi azayaka izuba nziza ryaka hazaka presence y'Imana hazahaka presence y'Imana hazahaka ubwiza bw'Imana haleluya haleluya bana Yesu asifiwe amen shaka nkuzamuka wa kabiri Imana ibahe umugisha Fanye hayo yote bado nitamini waweza tuma neno la uzima nibadilishe yote hata usiyafanye